Мисалы, дагы бир мисал. Жалал-Абадтын бир жеринде шайлачылар менен жолугушумда белгисиз себептер менен капыстан ооруп өзүмдү жоготуп койдум. Бийлик болсо талапкер шайлоочулар менен мас абалында жок деп маалымат таратып атат. Карандай калп мекендештерим, карандай калп. Динге жакын бул аймакта акыл эси бар, акыл эси орунда болгон адам мындай ишке барат беле. Урматтуу агайын туугандар, ассаламу алейкум. Аман болуңуз. Мен кече Азымбектин айылында болуп айтып бердим да, мына быйыл Kokon хандыктын түзүлгөнүнө 300 жылда Акбото бийби бир Бабыр хандын урпагын таап туруп, хан кылып отургузуп, кыраттым дегеч, анан кийин кызын берип уулуна, анан кийин ошо Чахып бийдин уулу ошо Акбото бийдин өзүн өлтүргөндө. Биз дайыма бир душмандарды алып чыгабыз да. Мына ойлосок, мен мына бүгүн ата тегимди деле айтып берейин. Билесиңер, 73-жылы Кыргызстан бирөөнү таба албай Исак Молдону тапканда, сен ушу Паласколго окуш экенсиң, сен чыккын депчи. Анан Исак Молдо чыгып Полотхан болгон. Ошо Полотхандын миң башчысы менин бабаларым болгон. Ошол үчүн мен Кыргызстандын ар бир жерине чочун эмесмин. Мен өзмүн. Бирок мындай да, эмнеге дайыма бирөөнү четтен алып келебиз. Мына Шахыр бейди алып келди сарылар. Ошондо Акбото бей өзү турбай атан көрөм. Kokon хандыгында. Азыр Kokon хандыгы биздин жер болмок да Kokon хандыгы. Андан кийин мына Шыралыны Алимхандын тууганы деп алып келип. Алимхандын тууганы деп алып келип 1740-жылы 3 жылдан кийин аны алып коюшту. Анан Бусурмалкал бий келип туруп, кайра ошо Шырал хандын Кудаяр деген уулун отургузган. 13 жашында. Кудаяр хан ал деле кыргыз эмес да. 20-га чыккандан кийин билесиңер, баарын жайлап атып. Кыпчак деген бирөө калбасын экен да. Эми Кыргыздын өзөгү ушу Саяк, Сарбагыш, Кыпчак, Солто, Кытай ушул урааларда. Ошондуктан мен ойлоп атам да, эмнеге дайыма эле биз душмандап келебиз. Мына азыр жакында билесиңерби, билбейсиңерби билбейм. Ала Тоо аянтына Коңурбай Нескаранын эстеликтерин койду. Ала Тоо аянтына Марат Атабыздын башын кескендерин эстеликтерин койду. Бу эмне деген шындык? Кудайга шүгүр биздин балдар барып туруп, колун сындырды, бутун сындырды, анан ремонт кылабыз деп алып кетип калды. Бирок мындай да эми дайым эле бирөөгө кор болобузбу. Кыргыз деген кыргыз болуш керек да. Мен биринчиден мына сиздин балаңар Өмүрбек Текебаев, мен айткам, Өмүке, сен өзүң эле чыкчы. Акчаңды эле таап берейин, сен чыкчы балам дедим да. Сени элдин баары сыйлайт. Өмүрбек, сени баары сыйлайт. Акман эмес,
Çüydün bari sıra, sündüktün bari sıra, düşürdün bari sıra. Çık desem, ömürlükünün baba da ben adım. Almaz Baka, sen çıktın. Ben hala çok gördüm. Mümkün tura kaldım mı bilmem şu adım belki gelip yazık ha. Cavan beni yok kınattı. Teke bayık benim çıkmalarım. Bırak bundaydı. Altın darım. Kırgız eli. Kul bu boş kere. Memleket biz daima çetten bir ön apgeleriz. Şahruk Bey'di buna sorular apgelittir. Ben geçe söktüm. Oy Azimбек dedim. O şimdi Akbatur Bey özü oturup alsa bu korkandığına kan bolup bu korkandığına kadar bizim geri olmak da bir ön apgelip oturup su koydur. Uyat da. Giyimleri kayra bir ön apgeleriz. Buna şıralı. Şıralın nere Şıralı kanını bilesiniz. Oturuşkan da kan kılıp. Alip kanın tuğanı da oturursun. Alip Şıralını oturup sanığını giyin. Kırgızistan kayra bölünüp, bölünüp öldürüp, Nusip Bey'i de öldürüp. Nege hoşundayız. Aramızda da bir yaktan bir top yerge varsam aytып atat, biz bu doğuş bereriz. Biz kanday bolottu. Men sizlerge bir nerse aytkım kelет. Mına ar bir ayılda meçet var. Turabı? Mına ar bir bilesiniz şariat boyunca doğu kurdasabı, batenge urdasabı bu çoğun günü. Bırak doğuş urdasa. Şu günü için baltamının kolunca var. Bırak doğuş urdasa. Yeldin geleceğin urdasa. Gerek olsa kolun demez. Başın çarşırttı. O şu ar bir ayılda Uçiskovi komisyada bir Müslüman tavlaydı. Bir Müslüman tavlaydı. Ben sanılgan yakında mına nokatlıklarda sottavatқанда generalный prokurorun ögürü çıkıp aytat, Allah akbardığın günü deydi. Ey altındarım. Allah akbardığının birle kotarması var. Kuday uluk деген söz. Bu birlik деген söz. Ama Allah akbardığın günü olsa da bağırıp tıkamasın da.